umuntu ongadubuleki ukhona. Hayi ukuthi umuntu uzokukhomba ngesibhamu mhlawumbe inhlamvu ifike ikushaye bese wela phansi, akusikho kanjalo. Yabo lento mayikhandwa lena iyalo kungeke. Mawuyikhanda nje uyayikhanda ngendlela oyikhanda ngakhona, kodwa mawusumfake ke emzimbeni umuntu ngendlela yakhona. So lo muntu lo mabezomdubula ngibekise njengami ngoba ngihleli la. Umuntu mayengena lapha eminyango ezongidubula. Mhlawumbe ngangibona la ashaye la eceleni bese kuthiwa bamgejile bemvalele endlini. Usuke ebona emehlweni akhe yena umuntu engapha kanti wena ungapha. Izilwane osuke zisetshenzisiwe lapha. Futhi ke nazo ihamba iphele. Abanye bakunika noma 5. Kushuthi wena mabekudubula abantu amahlandle mhlawumbe bakuhlasele namuhla kuhlasele kusasa kuze kube elinye ilanga. Be6 okwesi6 bakushaya okwesi6 ayisekho ngithi sife zonke nazo kuyenzeka futhi bakushaye lezilwane zikhona ziphelele ingakaphazamiseki kiyo entabeni esigangeni la kuyombiwa khona imigodi kufakwa izithombe zakho kubizwa ogogo bakho kubizwa idlozi lakho ukuthi hey anisithathele yena impela siyanicela bese inyanga yabuya ihlala phansi lapho ithi inyanga mase iqedile ithi nimshaye ngesonto noma ngomsombuluko lenyanga sizoba busy nawe sizenzile izinto ezinye izophazamisa lezi zinto ngesikhathi kukhipha la ekhaya ithi wena hamba edrobheni lokuthi uyalala uyahlala ithi lento hamba edrobheni uzule nje ululinyawo usuyaphuma ke isibhamu sakho uzosishiya futhi ngalelo langa bakuthola ungasiphethe uyaphuma mawuthi uyaphuma mhlambe ngalo 11 bakugadile ngithi bazomela noma ekudini la bakubona ukuthi oh nangephuma mazi 11 noma 12 bayakushaya exactly leso sikhathi ngoba leyo nyanga isuke yenzani isikhathi esuke ibize ngaso izilwane idonsi izilwane lezi izemzimbeni ku so iminute elilodwa kumele lisebenze kwathi u1 past noma 2 past 11 inyanga isiyayekela zonke lezi zinto lezilwane seziyabuyela ziyokugada wena usubulewe usushonile